Etiabusiafo ejebu ejenya ba beduru ampa ene court nsensem ye Daddy Lumba tim legal wife no odobroni no nsem ebiri na court so aye behu se ye papa ofayapoku na wo ba no ene wo ba no aha oba court no be wura court pepepe se enye easy na efiri honom no na lawyer so to aso a wo ba lawyer kusi so ba ya ayi hu da se gidi ayi hu abusia edo so kodae de yo hono ma yo court wa dikon ya court ansem bia ye tehwe 11 abo apa ho ye nti bibia ye hu ya kosie bia ye nti bibia nti kutan kuti jame ye wona sa polisifu aye ka ho ma ai apolisifu aye ho ma before that police for be your home and one say car bi besim betwa mu ya tese abusuafo fiti eye Akosua abusia pani mu to park mo ne abusuafo ni bi Akosua o mode ha ma ba be du wonu ma tese Lumba na yi bo tire ten ya tese enye ize kura abusia tie Tiene di ale party chese di besi and Akosua mebunu maba woni mnante ese di Tupac abusia pani Tupac ye na chese osi from eso osi from come see there ababawa na adan na wani abra no prayer suwa Tupac yabo ai wo ye kure ni mase yes ye nya no ye kuro mo ye nya ne wa ye lase kuro na ni mase tina kire se abusia pani na wodi come pese osi from ai osi from okay wo ye ni mase okay yenya wo mo na yenko team legal wife ono so ye wo hono ma pe we ni beduru ho an ye hu se system je se machines egu track mu a ababesi court na ni opposite court na ni honom enu so ni o ya kire se enkofo asesa se ye de ma me Akosua Serwaa mfoni ene Daddy Lumba mfoni abo ni team legal wife abo nchen ya kire se ye twa se be declare se wona na ye so ye kuna wo ye right wife ya ye declare ma no abusiafo ene si wonum na wo hwe no kan si wona je se omani abre papa tingula fo na ndi abre tim legal wife omani abre pa na ye guso aye ko yenim na aye hu asem no na eje abo sem dika ka eje abo nya abo no eje nya ba bedu sisi no eye court a declare se ye maame Akosua Serwaa ni marriage certificate no sebe e fake ogitumi nye yie e fake ogitumi nye yie o na ye maame a ogina mu ma Akosua Serwaa ne maame no ye wo hono ehu se wo pia free court wo di sun eba enie ena wo sun a maame ne so ma obi ama ne nkasa o se mo ne nkasa o se mo onye interview mo nka hwe ena ti se wo sun no arehu hey awade yewe ni yo ni amanum yo ai ena ye maame no eni abre so ma obi ama ne nkasa ya tese wo su hwa ha de wo su ye pa osu ai mama Akosua Serwaa na musini a ogina mu de ma no wokoto adaka mu no ona yesu no se yese eye mama Akosua Serwaa marriage certificate no fake enye correct na asem we ade we do amene so wankasa ene omodi anom ye nyina abo omoso aboso ai abo omoso na ye yo ho no mu na ye ya apɛ na baba wa bia sɛbe na nso wo inside ho sɛbe o opie ye ebaaye na obaaye no nsɛm obɛka de kan bɛka na bonte ne sɛ
mama Akosua Serwaa nti o maka nzi yesi marriage certificate no fake entity cars eno omuso wo BMP nti omuka so BMP na na se adida yeka afei sister yensha ma Akosua Serwaa nua ne maame no ne maame nua no odi su efri soro ho ba maame yi su se ya na se kaish ade ya omo se de wati no wodi asem ne se ka Daddy Lumba krati asia enko beka se mani mienu nyina anyi kuna so what asia enti no mani mienu nyina pai jeche so mu nyina ya walefo na Daddy Lumba certificate no marriage certificate no marriage certificate ni fake Daddy Lumba signature ni so almost Daddy Lumba marriage certificate ni so ashanti ene it's police for go abegu ha Ejo hima lawyer kusi be be kasa na se oda so odemo lawyer kusi nya mai but ma Akosua prempem nyina akua prempem nyina ko meto mo ka na dan for Georgina ma Akosua Serwaa dan for Georgina so waka back door ko te say aka yaka friend say lawyer kusi te say busha fo no mo ho mo na afiri ho it minim say biem sa wo ho anti say ya tell lawyer kusi same way there na fe ye hu ye finance na sa boy na ye friend the prince no abusia enti ye ntoa so ye nyai we mu asem ne ye ntoa so na after we na lawyer kusisu be kasa ye say yese omonye nkrata ne ntum na omunyina nkoye kuna no na ne kura ne kuna no kwa ye abusia bi disane so wan ne be ya no omunyina be ye so wan ne be ye nti ne so ye hwe titi na lawyer kusisu kan ye enti by say court nchire na adwiri court akasa as much as we disagree that is the judgment of the court and we will advise our clients accordingly. But it's also part of religion now because our clients. No, it wasn't before the court. Okay. And it wasn't before the court. But court now we know some actions. But essentially what she said is so many na Akosua Serwaa approach our dear no need to and of a certificate in once a month. And that is the decision of the court. The rest is up to the family to decide on the way to go until. There will be asking for the effort to make, especially my wife. Akosua Serwaa, she has supported me, and we have come this far. Mijiri say judge na start here with the judge council no kura de ba akopɛ no kura na bedi hin nti ejidi say no kura bedi hin yo nyame shira lawyer kwesi nso why ofom de nipa ya de osaye yie nipa ya de osaye what try our best bia why wa de ofom de bia busunya lawyer kwesi na ekotie ne baaye no lawyer kwesi say court say sabi nkrata no ogituma anye yie because Daddy Lumba signature iniso sana omu pese omu kire na say Daddy Lumba phone ni signature ni so no he fana mami Akosua Serwaa nya marriage certificate ni free ye ene so se koba se kura dia mami ne ho be kire no Germany aban tiwa ne ho be dai e be kire no na ba ne se na se mu mienu nyina maware na masan wasan na be ma asan na ene de ba ya marriage certificate ba ya ne signature ni so tiaje tumenye yi abusia ensam no chese aye bibie wo ho e ba ne sei na sabi wasan ade na sesi yakoba se eye ade na mo san ye no ono no signature ni so na ye wo nkwa signature na wo so e ba ne sei no se koba sa abusia as fimo na maami ni ma Akosua Serwaa ni nua ni maami o tinisuo no na o tinisuo no arehu ene nkofo akoma ko timliga afo ko akun timliga afo ko akun tokwa ewo tentafidie so nya eleketwa na koba se sei pa na asidia na ne onya ne he certificate no Akosua Serwaa ko fa ne he o de ba ya enye adwuma
abusia na utie yentie eye timliga wife woni bi omwo tentan fidie no so omo akoma etie no yentie bi nsamimra mo beja awade yentie bi Just keep calm. Na yen hwe de nyame be just keep calm. Na mayi na si for that's our case we am in favor of team legal wives immediately because any question for waja pade enkobo wukunu die mu why say obi drop here among kan shey be ma ho chire na embo ano na me pade say dem akoma no ka start book kinkin sister boy media mo am drop me mo ya na enyo yo me benya me blood pressure wo mo sisia enya blood pressure tam chuku mbese obi enya vim mama mani je na mo bonyo no mesre ye na nya ne bonyo no but so ne police involved munya be da me mpesa ankomo no kura sa ankomo ne ba me kura mesi fom mama mo ni sa ankomo no esa na mama ye vim akọ adai uni komo papa na de enko ye ni sa ankomo no na yema esa assembly na ye tese de na tese de mama ya ba mo me momo nyomba ankomo ne say bonyo sa no ana ba jo nyomba na me mfa mama nyomba na mo petuni ga wa se de ne ku ne ba no wo fist wo pressure ne bi ba abusiafo then o metie nyumo wo pressure bi amebe o metie asem no stress aso yi kakra de o musi ye na ye mesre ye se bi asabe wi na kwa esa na ma mesre asem na esre pa edi ohia kai edi pa Uganda sisi ide odobroni ade nkunim odobroni ade nkunim si ese wonu mu awade mu ne yetum na Akosua Serwaa awade de yenyi ntum enti se bia ede ya omu ye no nyina nkonko yekuna omu ye no nya warefo Ghana sani ya de judge hu ye nkrata mo de be de judge hu no nso ede oka the judge hu no beka because say no say ampa se nkrata no fake ya ama Akosua Serwaa ho be de be kire no Germany onya nkrata no wo hia wo de forgery papers de ba say woni Daddy Lumba assign aware wo nkrata so eye abuchire ne ba ne se so na Daddy Lumba signature eni nkrata no so sene ya information nyanya no free court no ba ne send Daddy Lumba ne mfoni ne signature eni ye marriage certificate no so abusuafo ya asemsebe o enti no ne koba nyina ne se da Akosua ne pitiri se eye court se Daddy Lumba ne yire no mienu Akosua Serwaa na odobroni no o mienu nya wa wo mo enti no yeje mama Akosua Serwaa certificate eye German certificate ntuma enye yie because of say eye fake de atie free hono no nti o mienu nyina ye yire o monko ye dai enko ye kuna abusua na Akosua ne pitiri tim legal wife for my ade nyame nhira mo odobroni asoso achita mo so my ade nyame nhira mo ye nyina obi kan asumdwe ne yehwe no enye ntokwa ne yepe bia meka say I say kura no still sebe me ma odobroni tirim nya ne de man tirim nya ne de ba kokura wo kai ne breso